Hoće biti još video, hoće naravno sutra. Hoće jedan biti vrući. Sad ga snimat. Vrući. Greli. I mojega sina ne mogu ostati od naroda. Što mi se udaramo, ostavimo na guzice da se ne vidi. Kako se zove? Sakriću ti glavu. Stavu jastuk na glavu. Jebi ga na tvoj kanalu. Ja čak u škapu da ne vidi da sam ja. Nek vide guzica bila. A pa i svakog je bijela guzica. Šta ima veze? Ja. Davne, sam da ne bude kurvanje u stranu. Kurvanje, nije vjetno. Pa ja nisam imao ovdje mogućnost kod će koda, vidim, odmah drži se ovdje, zašto ja se zada. Vidim skulju ovdje, nek se pokriješ. Pa šta? Pa imam pravo ljudi snimat. Šta? Vrući film. Hoće biti ono gleda. To će biti gledano ljudi. Pa to će grnit. Znači, pust guzicu bijelu, šta ima veze, gledaj. Bože me oprosti, ja vam tako. Pa što ima veze? Mi ćeš prijega, pa ti ćeš biti milionerka. Pa onda mi pravi reakciju. Pa ćemo te da radi spavač. Ona gleda kameru, ne kupali. Pa mene nije stid. Što? Oj, se vina. Kluba bilo, sad si mi tu trebalo. Pa nije ti zna da smo mi ćemo šta? Dalje, ništa više. Što? Pa prijego da grabi ženska glava. Pa nije ja, šta ovdje upatim to? Lagala. Šta? Pa šta? Pazi, bit će gleda majke, vidiš to će za pare zgrnem ja. Ništa to onda milioneri. Pa bi, pa ja ismete da rovam. Šta? Hvala. Evo. Kesu kafe u novu... Evo vidi. Hvala, Evo, nisam pojel... Ljudi, ja ako ne budem snimao vruće filmove, ja se potrudim snimim vruće filmove, nećemo neki mjesec, 2, 3 dogodne i uzmem keš lovu i sve pogasim ja sam gazda. Ajde, mogu. Čemu hajka? Pa što vruće filmove? Mlada? Što? Slabim za uzvas, ne mora biti za reći. Ko ti ide gledat, morat će otići na banku da uplati Hamdin račun. Ja ću mu reći koji je kod. Ne, pa mora. Ne vruće filmove, moraš staviti na zaštitu da uplati ako će gledat. Pa ne mogu džaba gledat, pa ne gleda džaba, pa ja sam zvijezda, on mora i mene... Znam što bi ja to, kad bi ja vrući film odradio. Znam što bi on mene vidio u tajnama. Pa imam veze. Pa imam pravo da što? Kaže jedna, nema... Eno snima onaj snimac onoga... Kako se zove? Slušaj, baš sam danas jedna kaže, glumo bilo kako su se je obukla. Kako vi pare zaradili na ono fest? Pa je, znaš koje mi pare zgrnuli? Vićeš ti. Kolika te kita ima? Pa nije bitno kolika je kita. Bitno je da ona more, ha? Ima nema to kita. Ja mislim viće kolika mi kita. A kila koliko, izvinjavam se.